Kiyo awusasekhona ngibingelele ngane wethu ubingelela njalo uXaba Chizethu umphathi we-YouTube channel engathi YouTube channel yona le enkulu ubulungiswa ngoba ngisiya umuntu oneqiniso mangabe ngingakwena ama-subscribers ethu ayakhuphuka more than 30,000 ngasho nje ngithi akhe shaya iplatinum ke Hahlalo Diabe namhlanje ke hayi sibethu unavigator umfoko wacwenza cha iyakutrenda ivideo umbulo wami mangayithi uyayibhekisisa kahle iveza unavigator lapha ekathi akazi ubecela ile ntombini kwase kodwa ke ake ngithi mongabonanga awubuke nawe uyibonele hayi asihleko inavigator kodwa ke ngathi mfana wakithi qina kunjalo kuba indoda kunjalo kuba yisoka nje mbukelo wami ngicela ke ukuthi mawumhle kunavigator umhle ubuntu uyikhuze nje cha kuyancokola navigator ngicela kunjalo kuba indoda mfana omdala kodwa ke mbukelo wami ungakhohlwa wena ke usuyosubscribe lapho ungasubscribe ukhumbule indaba eziningi njalo sinazo indaba eziningi njalo nje siyakuthulela zona la kuXaba Chizethu production ukhumbule ke channel le uXaba Chizethu ubuka mfowethu ngafuna ukuthola uthando lami ngoba lojolele ukhona yini ongefise nayo lojalo ngalojalo ngisho uthando